Yanga FC mayukite uvotani uyu vuva wa kuvota timu ya Caribbean FC na njira ya mikwanja ya penalty kuria maravungire mbao 11-10 mbere ya ndagika 90 kuthira. Timu ici ciraumite mbao 1-1 iria ciravungire kivindi kia mbere. Wanathengia ung'ethaniri munene, athaki ni matugiretie ngucanio ya makiuga mbetika icio ni ikumavotithia gukiriria gikiro kia muthako wao riria marang'ethanira na timu ciingi riria maranyitete mirigire ya county. Tindi yenye tumepata so far county league we are the one leading, na ile zoezi yenye tumekuwa tuna train kati ya tournament na county league imekuwa tu same. That's why maintain that dignity of the education so that tunataka even hii county league tujukue. Kuna imwana irathaka sub county, kuna game matari na league marathaka na kuna game marathaka county. Hugo naona matunganite hamwe, mundu ni akwata kuya experience ya mwenzake na anajikuza pia. Game imekuwa poa, si wote tumefight, lakini unajua kwa game lazima pia mshindi apatikane. Mutavani wa mithako eno na uria ni mumbunge wa giciko giki Muruki Njagagwa ni auritie andu ethi kwiyumiria kwa wingi riria kwina mbitika ta ici niguo kuonania taranda ciao. No atwenda imona ijuthi na mbere gwika mazoezi nigetha igocagwo ni timu iria ithakagira Kenya kana iria ithakaga in the national league ya Kenya. What I've seen kindu kianona ni ati kwina talent, mubira ura thakwo bane mubira wina iguru muno ni wali ya juu. Himizo langu kwa viongozi wetu, tunaomba ya kwamba wasi wetu wanaweka tournament wakati wana campaign, lakini wajaribu na kulingana na uwezo wao. Hizi tournament wise na flow continuously bila kujali maybe wana campaign ama hapana. No niguo gutigirira gikiro kia mithako yao ni kiagacira, athaki ni morite atongoria kumathondekera ivaro ikore iri cia gikiro kia iguru. Koraga kirafu yes twina capability twina athaki, lakini mbeca ugakora tutire, ugakora iratu tutire, mifira ni yo mufira waturika kana wathuka, kugia mufira ungi gakorwo ni challenge. After transport tugakorwo twitaru turathaga county league, ugakora ni tweterwo game ta kundu kuraihu yani pande ya Embu uko juu, ugakora riu guthie bado transport igakorwo ile challenge. Wajaribu pia watutengenezee viwanja na kuprovide those nini football facilities like balls and boots. Ivaro tembe kama koguo ni turabanga na nendo kwaria na ma coaches na coordinators tuone ivaro ni cia thondekwa wanatagike kithondekwa waro gitwe Muthetu na Kivando Wanyaki. Vando Rivainoro TV kuma kaunti ya Embu. Beta kwa Peter Mungai.